Ndabizi ko mumukunda muri benshi, ndabizi ko mukunda imiziki ye, ndabizi ko mukunda ijwi rye, ndetse ndanabizi ko mukunda imyitwarire ye. Yitwa Uwayezu ARIEL, wamamaye nka ARIEL WAYZ. Uyu muhanzikazi yamaze gusinya muri Universal Music Group, label ikomeye ku isi cyane. Ese uribaza ngo byagenze bite? Mwigere hino mushinga ubutebe twanyubonye mbaganiza aka gakuru gashimishije ku bafana b'uyu mukobwa ARIEL WAYZ ndetse n'abanyamuziki bose mu Rwanda n'abakunzi b'umuziki. Wibuke gukanda subscribe hano kuri NBE Zoom, tujye tubana no mu biganiro by'ubutaha. Njye nitwa Sana. Umuhanzikazi w'umunyarwanda ARIEL WAYZ yamaze kwinjira mu bahanzi bakorana na Universal Music Group nk'uko byatangajwe n'iyi sosiyete isanzwe izwiho gufasha abahanzi bakomeye ku isi. Mu gitondo cyo kuri tariki ya 12 Kamena 2025 nibwo Universal Music Group ishami ryayo ryo muri East Africa rifite icyiciro muri Kenya byatangaje ko ryamaze gusinyisha uyu muhanzikazi. Nubwo nta byinshi bavuze ku masezerano bagiranye, NBE Zoom yamenye ko bagiye gukorana mu buryo bwa management ye, bakamufasha kuva mu gukora ibihangano, kubimenyekanisha no kubicuruza. N'ubwa mbere ARIEL WAYZ yinjiye muri sosiyete yari yo yose igiye kumufasha cyane ko yarasanzwe akorana n'inshuti ze za hafi. Uyu mukobwa w'imyaka 25 yinjiye mu muziki muri 2020. Icyakora bikimenya bose muri 2021 ubwo yasohoraga indirimbo Away yahuriyemo na Juno Kizigenza, ndetse abantu benshi bavugaga ko bakundana ndetse nabo barakundanye. Mu minsi ishize ARIEL WAYZ yasohoye album ye ya mbere yise Here to Stay, iri mu zimaze iminsi zikunzwe mu Rwanda, ndetse kuri ubu yashyizwe mu bahanzi bazatarama muri MTN Wacu Muzika Festival. ARIEL WAYZ yanditse amateka yo kwinjira muri Universal Music Group, sosiyete isanzwe ifasha abahanzi bakomeye ku isi. Ese mubyakiriye mute? Kandi subscribe nurangiza uduhe igitekerezo cyawe muri comment, tujye tubana no mu zindi video z'ubutaha. Ciao ciao, hasta la vista.